atia mujumbe wense mo bunge ya Juja Mheshimiwa George Koimburi nigo aesokire na kuboria abasae kurwase ebunge yo kweneke buna nkobeka bare omokia bogwetanga kurwase bikore biro biro kweneke wabyo kurobekana eikega asate bire nseme yo nigo ebwate oboncheria obonge obwakonyire bunge yo gokina asensemo yo kwegenderia asebona atebire orangiri egikaro kyabe nabo ankyo kyo gochigosangane gati abatendere bechinsemo ao nabega babwatani be sector yo borendi gochia kweneke buna mbali gochia kweneke bikore binde byonsi byogosaga na bwego guturubania meroberio ya botamba sensemeyo. Siku ya kesho kuna mambo ambayo tunasikia yamepangwa katika jamhuri letu la Kenya, na chenye ningetaka kuambia wakazi wa Juja ni ya kwamba tuheshimu biashara zetu, tuheshimiane sisi wenyewe, tuchunge mali ya umma, sababu wakati unaonyesha wengine kurusha mawe uchunge, sababu sisi ndio wakazi hapa. Sisi ndio tumewekeza kila kona za nchi hii, ndio tuweze kuchunga amani yetu, kuchunga mali yetu. Hatutaruhusu wakora ambao watatoka pembe zingine kuja kuharibu amani ya raia katika jamhuri letu la Kenya na pia katika Juja constituency. Siku ya kesho Jumatatu nimeitana mkutano wa viongozi na pia mkutano wa walinzi ama maaskari, ndio tuweze kuongea mambo ambayo yanatuhusu. Wakati kumetokea mambo ya maandamano, sisi hatutaki biashara zetu kuharibiwa na hatutaki wageni ambao watakuja kuvuruga amani yetu katika Juja constituency.